Ka Maulai Sport Club bat ka Shillong Lajong Football Club kimi badan banikun ya ka benda ka bakhadu jongki bakinekni ya ka nam lado ha ka OC Blue Shillong Premier League arjar arbusau Hamadan SSA Stadium Fast Ground Apollo ha ka sngi sajain ka katsan teri kulber arjar arbusan ha ka por sanchiteng baje chanmiat abakren sikelat pathai khobor uba Dipson lengdo nongbri secretary ka Shillong Sports Association ulapan pau ba udab ke jingkmen ba kilala ban pendep ya ka SPL arjar arbusau bat ka sngi sajain kandai ka sngi jong kejinga kun ka ba khandai pho bat kin yakni ya ka nam lado hapadeng kambaulai bat Shillong Lajong ulai thuru babaro kishpau tli ki kanhun badon benta ha kanik samoy kila yele kai bha bat artli ki kanhun kata kanong thamai bat karanti SC kila hiar syaka weipat ka kardan yakun kata syaka first division ha ka samoy ka banwan shushu ubat dip ulai thuru ba ha kanik sngi kindon kirang elakai jongkari India kimbanwan bansaki ya kanik jingakun ka bakhadu jong ka SPL hapdeng ka Maulai bat ka Lajong FC burung di Shillong Press Club, member di Shillong Press Club, arkoi, pernah ada tadi media, bah kompetitif bagaimana football Shillong, bah punya Shillong Sports, bah Shillong Sports lah establish ada bagi senen kat kendai sepak Andrew, kita actively niya conduct hantam di football, banyak uplift, popularize, kontak hari Shillong Andrew nampak jelai berway. Shillong Premier League officer choice Shillong Premier League mentak 2024 ada 89 match lasai kasni ke match ke 90 kalau hukum ke final match bagi saya who is the champion the winner jong ke league bat hangni mentak setelah itu dalam nak kalian kemula sports club belum tim A bat Shillong Lajong football club belum tim B lasai ni fix ke kick off time belum sanjiteng pada Pulau Ground SSA Stadium Pulau Ground Shillong. Ikerpan kipai ba bro play football long baginya lembah ketika channel di jong thi long kimne tip bat wan ban sakhi football ba dekini giant jonga football ketika jela kejuni kumatip kila yang kedua final hantai wajer jonga bagian still league pedeng ka Shillong Lajong kamulai kalau kadang job dan bagai dengar buat ngikmin di Shillong Premier League ngikmin di baginya perform well buat baik undahun lah saya kesini tuh mentah kaji penyaik football popular nado midan nado under 24 division nangta third division second division first division but hakanik Shillong Premier League midan pro team but baru sepuluh tim itu kita perform ki laya penuh ki players ki bawah ki bawah hari ke jelang cumi kita nak baru sepuluh tim tambah kumbalong pat normally ka kum kajing penyak cumi ke league kalau ba kita bendan atlet tim champion runners up di bendan ro atlet tim ki lowest scoring point ki nahapan sa relegation siya next lower division that is first division for the 2025 te hakadika league kurso ngapoi sini ki atli ki team kamolai mentak ngapoi kalayo score do san 100% point bat kalajong 100 point ki bayar officially ki la relegate ibar relegate ketika renti bahkan dong thamai ki points kena renti tentang nanti kalau tentang 100 point dan kemaikan 100 point bat pasal terap begitu ini hadu ke match ke bah terap Hyundai top scorer megalik ulong niu Debormi tongper kat kendai teliki gol atep kelab jok Shillong Lajong ban owani paju kata gol tanya lu buat sekmat ni himi di bah lasai kan kini perform hard players kipai ba kin dahun banyak football ni kamtam kai bang sutra lomba menda ketika international friendly kan long puluh kat kendai trik ki players of the Indian team kele point but ngalafa in competition ru
siaga tim India nadu di manager coach but players la bandong ba haga ni kamat jong ke Shillong la jong bat ga mulai le sai ni officer choice Shillong Premier League in one witness kini glory le kai ga ri India jong kini tim mulai bat ka Shillong la jong semua dong ba nila dani kata kecil suatu ujung ni bagi siapa kecil ni aku bela om kita buat ni. Kali kas SPL ujung ni mendapat senang kalau kata sisa nomor apa. Nila orang mundri pun ayat kita nila sini kapor ujung ni. Tapi kecil sisa nila kalkulat lakukan dari benda lain mana jadi berbuat first leg dan second leg berbuat complete. Tentang lagi dah ba ngiduna kimadan. Ba ngihabadan just berketuka qualifying round jong Santos nakta main round jong Santos kiwan segi I-League nakta kiwan segi ISL ngihapan bon ki match ni ngihapan postpone wala kataru ni kung kislong sportson ba jupnia testa gini football ni iya ka ni don kam sibut ki badan ki ba ilapan utilize kam kumani ke por mata but kabang kasudon kam pa ni kalau ni nakisliak slow sportson ni pa ba jiso Buram, sikade honorable Chief Minister Government of Meghalaya Sri Konrad Sangma Pengelola Kerjaan Radba Action Sports yang jumi akan dikendi pemerintah. Well, lada amde bekerjaan untuk DI kemarga kejimbang bebuan kejimbang kelah fixture di dalam PK itu, but ke pel kenjang, ya ke nalor ke champion trophy. Nila pun kaya ka cash prize ke belum 6 lakh era champion but 3 lakh era runners up team. Community ba lara ki big bro ya ka katpong ka kalendar bangila release kemarin in speak media by SPL mentang usnam 2025 in sedang lakukan June July by June July kenapa ba nila ban dia adjust bagi Santos bagi UAE bagi tournament ki buat ni jelah bagi players tu ni involved UAE tournament. Ngan suami ni ba lakukan ni community omne tang kani ka fourth division, third division, second division, first division lagi bat kani ka SPL. Ni lapan kare mentau stem bangin pelong kani ka champion league. Jong Shillong Sports haba ki champion team na boro ki division kandan ka haka bukudo lakukan November December ngin pelong ya kata ka por ba ni pelong dai women's league bangilong regular mausnem bagi grassroots under 14 dan 16 under 10 berkontak dan nggak sekolah menghayam si bor sorkar bah kejindon kami kemadan kalau kemudian kami khidmat apa ini labat kemudian kami ban nang nak kejindon toy di pabun balang nak dengan senang kejelas dan nampak